Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV, nizere ko mumeze neza. Mwaramutse mutaho muherereye, kaze cyane ku makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri wa kabiri ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka no 2026. Bakunzi bacu tudatinze muri aya makuru aramutse avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, turabwira yuko u Rwanda rwakiza umucyo ku byo kuvana ingabo zarwo muri Mozambique. Murabizi ko hamaze iminsi ari kuvugwa ngo u Rwanda rugiye gukura ingabo muri Mozambique. Ibiki n'ibiki rero u Rwanda rwashyizeho umucyo kugira ngo mumenye neza uko ibintu byifashe. Hanyuma tujya i Kinshasa tubabwira uburyo hatangiye imyigaragambyo ikomeye mu mujyi wa Kinshasa igamije gukura Perezida Tshisekedi ku butegetsi. Ni kubera iki? Kubera yuko Tshisekedi bigaragara ko ashaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo akomeze kuyobora Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero hari abajene benshi cyane n'abandi bantu benshi bagiye hanze bajya mu mujyi barigaragambye bavuga ko badashaka yuko hahinduka itegeko nshinga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Turabigaruka muri aya makuru tubabwire uko buri kimwe cyose cyifashe. Hanyuma kandi rero muri aya makuru turababwira yuko Abagande ari bamwe mu banyamahanga bamaze gukomerekera mu bitero bya Irani byagabwe Dubai n'ahandi hatandukanye. Turagaruka kuri aya makuru. Hanyuma kandi bakunzi bacu turaza kubabwira yuko vice ministre w'intebe akaba na ministre w'ingabo mu gihugu cya Repubulika ya Kongo, turabwira urugendo yakoreye i Brussels mu Bubiligi. Byatewe n'iki uru rugendo? Uyu yitwa nde? Guy Kabombo Madianvita, uyu nguyu ministre w'ingabo wa Repubulika ya Kongo, ko yagiye i Brussels kubonana n'ingabo zo mu Bubiligi. Ni kibaganiriye byose ko tubifite muri aya makuru, nimujye kure kugira ngo rwose tubibabwire mumenye neza ni iki kihishe inyuma y'ibi bikorwa. Hanyuma rero turaza kubabwira yuko mu Burundi ibintu ntago byoroshye. Mu gace ka Muyinga hagombaga gukorwa ibizamini bya leta. Mukurikire neza iyi nkuru. Hagomba gukorwa ibizamini bya leta mu mashuri, noneho ibyo bizamini byagomba gukorwa byimuwe kubera ko umunyamabanga mukuru cyaka ari ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yasuye kano gace. Nta mikino Reverend afite. Turagaruka kuri uru ruzinduko. Hanyuma muri Repubulika ya Kongo kandi FARDC n'imitwe iyishyigikiye barashinjwa kongera kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamurenge. Turagaruka rwose kuri ibi bitero mwumve uko buri kimwe cyose cyifashe. Papa Leo wa 14 yanenze intambara Leta z'Ubumwe za Amerika zagabye kuri Irani, avuga ko ari intambara idakwiriye. Turaza kubibabwira aho tubabwira ukuntu yahamagariye ko hakorwa ibiganiro kugira ngo iyi ntambara ihagarare. Turabigaruka. Hanyuma turaza guhita tujya mu ya ntambara n'ubundi by'umwihariko tubabwira uburyo Ubudage butabona ibya OTAN byo kujya mu bibazo by'umuhora wa Hormuz. Turabigaruka kandi tuzabwira uburyo muri Kenya yumvikanye n'Uburusiya. Kenya yumvikanye n'Uburusiya ko nta muturage n'umwe wa Kenya uzongera kujyanwa mu ntambara ya Ukraine. Turabigarukaho kandi turaza kubabwira yuko Israeli ivuga ko yashenye indege yatwaraga ari Khamenei wa Irani. Iyi ndege turayigarukaho rero uko yarashwe. Buri kimwe cyose tugifite muri aya makuru, munyemerenze ku nkuru imwe ku yindi. Hanyuma reka nongere mbasabe mu nkandire like yonyine, hanyuma dukomeze n'aya makuru. Reka ronyagarukeho mu buryo burambuye na makuru mwateguriwe kandi mugihwizwaho nanjye Jean Pierre. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona viza yo kujya mu Bufaransa, wishurirwe ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kubutabura visa. Ubutumire bugi Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho no kugiciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububirigi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza, ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri eka yawe.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza urugamba rwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique mu gihe inkunga y'umuryango umwe bw'i Burayi yahagarikwa ndetse ngo zigakomeza kujujubywa n'umuryango mpuzamahanga. Ibi Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu butumwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashyize hanze. Ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda Cabo Delgado bukomeje kugarukwaho nyuma y'uko ikinyamakuru Bloomberg cyatangaje ko gifite amakuru ko inkunga ya miliyoni 20 z'amayero yatangwaga n'umuryango umwe bw'i Burayi muri ubu butumwa izarangirana na Gicurasi 2026 kandi nta gahunda ngo uyu muryango ufite wo kongera kuyitanga. Nyuma ya makuru umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makolo na Minisitiri Nduhungirehe bagaragaje ko ibyo u Rwanda rutanga muri ubu butumwa burimo ari byinshi kandi ko rwiteguye kubuhagarika mu gihe ingabo zarwo zakomeza kudahabwa agaciro cyangwa inkunga ya EU igahagarara. Mutumwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yashyize hanze ejo kuwa mbere yatangaje ko u Rwanda rutarafata icyemezo simusiga cyo guhagarika ubutumwa, ashimangira ko icyakozwe ari ukwibutsa. Ati nta nubwo ari icyemezo twafasha ahubwo ni ihame twashatse kwibutsa kuko muri Nyakanga 2021 ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique ku butumire bwa guverinoma y'icyo gihugu cy'inshuti zoherezwa mu karere ka Cabo Delgado mu majyaruguru kurwanya umutwe w'iterabwoba wa Ansar al-Sunna ugira icyo upfana na Islamic State. Yakomeje avuga ko mu gihe ingabo z'u Rwanda zimaze i Cabo Delgado zagaruye ituze, abaturage basubukura imirimo yabo ndetse n'ishoramari ryongera gukorwa. Ati mu myaka 5 ishize bakoze akazi gakomeye mu buryo abaturage b'abasivile basubiye mu ngo zabo, abanyeshuri basubira ku ishuri, ubucuruzi bwarasubukuwe ndetse n'ishoramari rikomeye mu bya gaze byarasubukuwe, izo sosiyete zongera gukora. Ibyo byose rero byakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku bufatanye n'ingabo za Mozambique kandi no ku nkunga y'umuryango ubumwe bw'i Burayi. Ariko Minisitiri rero yagaragaje ko ibyatangajwe na guverinoma y'u Rwanda ari ukwibutsa ko rukomeje gutanga inkunga ikomeye muri ubu butumwa. Maze aravuga ngo rero twibukije ko u Rwanda rwatanze inkunga ikomeye, rwatanze amafaranga menshi akubye inshuro 10 ayo tubona y'umuryango umwe bw'i Burayi, ndetse tukaba twaratakaje n'abasirikare biciwe ku rugamba kugira ngo kariya karere kagire ituze. Yavuze ko ingabo z'u Rwanda zidashobora gukomeza aka kazi mu gihe zihozwa ku nkeke cyangwa zifatirwa ibihano. Aravuga ngo rero twibukije ko ingabo z'u Rwanda mu gukora aka kazi zikorera igihugu cya Mozambique, abaturage ba Mozambique ndetse n'umuryango mpuzamahanga muri rusange, kuko ufite na za sosiyete zikora ishoramari hariya zidashobora gukora aka kazi, zinengwa buri kanya, zifatirwa ibihano, zihozwa ku nkeke. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko ingabo zizakomeza akazi mu gihe ibi byose byahinduka ndetse n'inkunga ya European Union igakomeza gutangwa. Ati ibyo ntago bishobora gukomeza, niyo mpamvu twibukije ko u Rwanda ruzakomeza akazi karwo rwasabwe inkunga ruhabwa nikomeza gutangwa, ariko iyo nkunga nihagarikwa birumvikana ko twe tuzava muri icyo gihugu, hanyuma ibyo bihugu hagashakwa izindi ngabo cyangwa ikindi gihugu cyakora aka kazi. Ingabo z'u Rwanda rero zagiye muri Mozambique Cabo Delgado muri Nyakanga 2021 hashingiye ku busabe bwa leta ya Mozambique yifuje ko zayifasha kurwanya ibikorwa by'iterabwoba byari byarabihungabanyije bikomeye iyi ntara kuva muri 2017. Kuva icyo gihe hamaze rero kujyaho ibyiciro bitandukanye. Kwa 13 Werurwe 2026 ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwatangaje ko buri myiteguro yo gusimbuza abasirikare n'abapolisi bamaze umwaka urenga muri ubu butumwa bwo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Direkte tujye i Kinshasa, abaturage babyukiye mu myigaragambyo baramagana gushaka kwa Tshisekedi guhindura itegeko nshinga. Bakunzi bacu, uyu ni umushinga wari watangiye mu minsi yashize ndetse Tshisekedi nabo muri IDPS bagenda bawustansibiriza hirya no hino mu gihugu. Bari bageze mu duce twa Lualaba murabyibuka, ariko nyuma yuko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje ndetse M23 igafata umujyi wa Goma, bisa n'ibyahise bihagarara. Ariko noneho hongeye gahunda idasanzwe yo gushaka kubura uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo perezida yemererwe kwiyamamaza manda zirenze 2. Ibiro byatumye abaturage babyukira mu myigaragambyo ndetse bagaragaza ko batabishaka. Turabona abaturage baratwika amapine, abandi baragenda baririmba mu muhanda bavuga ko badashaka ko Tshisekedi yongera kwiyamamaza. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu
ubona ko bifite indi ntera. Turabona batwika amapine, turabona birukanka, turabona imodoka, turabona ibintu byinshi cyane mu mujyi wa Kinshasa. Turabona hahindutse ibintu bidasanzwe. Barashaka ko bararwanya Tshisekedi ndetse bakavuga ko ahubwo akwiriye no kuva mu biro akagenda. Baragaragaza ko Tshisekedi nta kintu yabamariye mu myaka maze ayoboye, cyane ko bavuga ko ngo ajya ku butegetsi yababwiye yuko Republika ya Kongo azayigira ubudage bwa Afurika. Icyo gihe rero ibyo yavuze bavuga yuko ngo yaba muri manda ya mbere ntabyo yakoze, yewe ngo no muri ya kabiri bisa naho igiye kurangira ntacyo yakoze, ahubwo usanga yitwaza intambara ikomeje mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage rero mu kubimugaragariza bagiye mu mihanda bamagana uku gushaka kwa Tshisekedi ko gushaka guhindura itegeko nshinga kugira ngo yongere kwemererwa kwiyamamaza kuri manda ya gatatu. Nuko byifashe, turakomeza kugenda dukurikirana iyi mimerere, turakomeza kugenda dukurikirana uko ibintu byifashe, hanyuma tugende tubagezaho ubu butumwa. Tukiriho muri kino gihugu cya Repubulika ya Kongo, tujye mu misozi miremire y'Umurenge mu bice bya Minembwe mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Kongo. Birumvikana aho umutekano ukomeje kuzamba bitewe n'ibitero bivugwa ko biri kugabwa mu bice bitandukanye bituwe n'Abanyamurenge. Amakuru aturuka muri aka karere avuga ko ingabo za leta ya Kinshasa zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, iza Angola hamwe n'imitwe itwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR n'abandi bakomeje kugaba ibitero mu mihana yo mu gace ka Minembwe. Amakuru yizewe aturuka mu baturage n'abakurikirana hafi iby'umutekano muri aka karere agaragaza ko ibyo bitero byibasira imihana iri mu bice bya Kalingi, Bidegu, Mikenke, Irundu, Kalonji n'ahandi hafi aho. Biravugwa ko byatangiye kongera gufata indi ntera kuva ku munsi w'ejo bigakomeza no kuri uyu munsi. Abaturage bavuga ko ibyo bitero bikorwa mu buryo bubiri. Cya mbere, hari ibitero byo mu kirere hakoreshejwe indege zitagira abapilote zitwa nka drone, ndetse n'ibitero byo ku butaka bikoreshwamo imbunda ziremereye n'izoroheje. Ibi bikoresho bya gisirikare bivuga ko bikoreshwa mu kurasa mu bice by'abaturage, ibintu bituma benshi bahungira mu misozi cyangwa bagashaka ubundi buhungiro mu bice byegereye ako karere. Umwe mu baturage batuye hafi yaho imirwano iri kubera wahaye amakuru itangazamakuru yavuze ko ibitero byatangiye kongera gukaza umurego kuva ku cyumweru. Ati guhera ku cyumweru umwanzi yongeye gutera akoresheje amabombe y'imbunda ziremereye ndetse na drone, byabereye mu mihana irimo Bidegu, Rundu, Kalonji na Kalingi, kandi n'uyu munsi ibitero birakomeje. Amakuru kandi avuga ko ibitero byageze mu gace ka Ndondo kari muri groupement ya Bijombo. Gusa rero biravuga ko abarwanyi umutwe wa MRDP twirwaneho barinze abaturage basubiza inyuma abari bagabye bino bitero. Undi muturage utashatse ko amazina ye ashyirwa hanze yavuze ngo ku Ndondo FARDC zatemutse twangongwa Bugogoma no mu Mitamba, ariko yahuye n'uruva gusenya. MRDP twirwaneho yabasubije inyuma. Minembwe rero n'uturere tuyikikije tumaze imyaka myinshi turimo amakimbirane y'imirwano ihuza ingabo za leta ya Kongo n'imitwe itwaje intwaro itandukanye. Aka karere kagizwe n'imisozi miremire yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kakunze kuvugwamo amakimbirane ashingiye ku bibazo by'ubutaka, ubwoko ndetse n'inyungu za politike n'ubukungu. Abaturage bo muri aka gace bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihamye zo guhangana no guhagarika imirwano, kuko aribo bakomeza kwibasirwa n'ingaruka z'intambara zirimo guhunga, kubura ibibatunga ndetse no gutinya umutekano wabo n'uw'imiryango yabo. Kugeza ubu rero ubuyobozi bwa leta ya Kongo ntiburagira icyo butangaza ku ibyo birego bivugwa n'abaturage, gusa mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ibi bitero n'ingaruka byateje ku baturage batuye muri kano karere. Hanyuma rero kandi tujye mu Burundi, hari inkuru ebyiri zihutirwa. Iya mbere, mu gace ka Gashoho muri komine ya Muyinga, ibizamini byari biteganyijwe kuri uyu wa mbere mu mashuri yose byasubitswe kugira ngo abanyeshuri babone uko bajya kwakira umunyanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo. Icyo cyemezo cyanenzwe n'abarezi bavuga ko bibangamiye cyane ndetse bikomeye ingengabihe y'umwaka w'amashuri ndetse n'uburenganzira bw'umwana mu burezi. Mu gaciro ka Gashoho muri komine ya Muyinga mu ntara ya Butanyerera, ejo kuwa mbere ntago wari umunsi usanzwe ku banyeshuri. Aho gukora ibizamini byari biteganyijwe bategetswe kwitabira ibirori byo kwakira umunyamabanga mukuru w'ishyaka ariko ubutegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo wari wasuye ako gace. Umwe rero mu barezi bo ku buyobozi bw'uburezi bwo muri komine yagize ati nta gikorwa na kimwe abanyeshuri muri aka gace ka Shoho bakoze, byose byahungabanyijwe n'uruzinduko rwa Reverend Ndikuriyo.
avuga ko amashuri yose yo muri aka gace yategetswe guhagarika ibizamini no gukusanya abanyeshuri kugira ngo biyongere ku mbaga y'abaje kwakira umuyobozi mukuru w'iri shyaka. Abari muri bo banenga cyane uburyo iki cyemezo cyatangajwe. Umwe muri bo yagize ati nageze ku kazi nk'uko bisanzwe, nahise mbona ubutumwa kuri WhatsApp butangaza ko ibizamini byo kuri uyu wa mbere bihagaritswe kubera uruzinduko rw'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu gace ka Kashoho. Icyo gihe abanyeshuri n'abarimu bari bamaze kugera ku mashuri bitegura gutangira umunsi babanza kuramutsa ibendera mbere yo gukora ibizamini. Abanyeshuri bahise boherezwa kujya kwitabira ibirori bya politike byo kwakira uyu muyobozi. Ku barezi rero iki gikorwa gihungabanya cyane imigendekere y'uyu mwaka w'amashuri, kuko umwe muri bo yagize ati ibi bibangamira abanyeshuri mbere na mbere kandi bikabangamira abarimu bagomba gukurikiza ingengabihe yashyizwe na minisiteri. Iyo ibikorwa by'ishuri bisubitswe muri ubu buryo habaho igihombo gikomeye, kuko igihe cyapfuye ntabwo kigaruka. Uyu rero ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, murabizi kujya kumwakira nyine n'itegeko. Hano rero bafunze ibikorwa byose. Ubushizeho bajyaga bafunga n'amasoko kugira ngo bajye kwakira Reverend Ndikuriyo. Ubu rero nuko nguko byagenze kugira ngo bakire uyu Reverend Ndikuriyo. Tukivuga ro ku makuru y'u Burundi, nababwiye ko mbabwira inkuru ebyiri. Hari ikibajijwe, murabizi u Burundi bwameye ko bushyigikiye Macky Sall, uyu yahoze ari perezida wa Senegal. Uyu nguyu rero u Burundi bwavuze ko mushyigikiye mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye, rero kugira ngo ajye kuba umunyamabanga mukuru. Rero bimeze bite? Tariki 2 Werurwe 2026 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yakire kandidatire ya Macky Sall wabaye perezida wa Senegal kuva muri 2012 kugeza 2024, byemezwa bidasubirwaho ko azahatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Umuvugizi w'inteko rusange ya Loni Laurence Collins yatangaje ko mu gitondo cy'uwo munsi Burundi ari bwo bwatanze kandidatire ya Sall. Ni icyemezo cyatunguranye kuko akenshi kandidatire y'uyu muntu itangwa n'ibigihugu akomokamo. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko mu ntangiriro za Gashyantare 2026 Macky Sall yandikiye perezida Bassirou Diomaye Faye wa Senegal amusaba ko yashyigikira kandidatire ku buyobozi bwa Loni, ariko nta gisubizo umukuru w'igihugu yamuhaye. Kwanga ro gusubiza Sall bihuzwa no kutumvikana kwabaye hagati ye n'ishyaka PASTEF riri ku butegetsi muri Senegal. Kwatumye umuyobozi mukuru waryo waje kuba minisitiri w'intebe Ousmane Sonko afungirwa impamvu yise iza politike. PASTEF kandi ishinja Sall gushora igihugu mu madeni yagizwe ibanga mu gihe yari ku butegetsi. Ibyatumye riteguza ko ishobora kumujyana mu nkiko, nubwo kugeza ubu ibyidosiye bitarasobanuka. Iki kinyamakuru cyatangaje ko mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa African Union yabaye muri Gashyantare 2026 hatanzwe urutonde rw'abakandida uyu muryango ushaka gutanga ku mirimo mpuzamahanga itandukanye, rwari ku mapaji 3, ariko Macky Sall atararuriho. Umunyamakuru akaba n'umusesenguzi Mediba yatangaje ko gutanga Sall nk'umukandida ku buyobozi bwa Loni byerekana ko ari icyemezo perezida w'u Burundi asaba, akaba n'umuyobozi mukuru wa Afrika Yunze Ubumwe perezida Evariste Ndayishimiye yafashe atakiganiriyeho nabo muri uyu muryango binyuze mu nzira ziteganyijwe. Abakandida bamaze gutangwa barimo Michel Bachelet wabaye perezida wa Chile, Rafael Grossi uyobora ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomique, na Rebecca Grispan umunyamabanga mukuru w'inama ya Loni ishinzwe ubukungu n'iterambere. Ntabwo biramenyekana niba undi mukandida w'umunyafrika uzahatanira kuyobora Loni gutanga kandidatire ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni bizarangira tariki ya 2 Mata 2026. Antonio Guterres usanzwe kuri uyu mwanya azawuvaho kuwa 31 Ukuboza uyu mwaka asimburwe tariki ya 2 Mutarama 2027. Macky Sall rero yagaragaje ko yiteguye kuyobora neza Loni akifatanya n'ibihugu binyamuryango kugira ngo uyu muryango wunge ubumwe nyabwo ukemure ibibazo byugarije isi birimo ibibangamiye amahoro n'umutekano, kandi akoreshe umutungo wawo neza. Nuko byifashe. Hanyuma rero kandi reka tunyaruke tuvuge kuri aba bagande biciwe muri mu ntambara iri guhuza Amerika, Irani ndetse na Amerika, Israel ndetse na Iran. Abenegihugu ba Uganda bari mu banyamahanga bakomerekeye mu bitero bya misile na drone bikomeje kwibasira leta z'umwe z'Abarabu, ibigaragaza ingaruka z'intambara diaspora guhura nazo muri iki gihe mu bihe by'intambara Iran yarashweho. Minisitiri w'ingabo wa leta z'umwe z'Abarabu yavuze ko ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere
ku itariki 14 Werurwe byasamye misiri 9 za balistike na drone 33 zoherejwe na Iran. Abayobozi bavuze ko ibyo bitero ari bimwe mu binini bigabwe kuri Emiha Habeni mu byumweru bishize. Ati ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere bwa Leta Zunze z'Abarabu bwahanganye na misiri 9 za balistike na drone 33 zaturutse muri Iran. Ibiro byavuzwe na minisitiri mu itangazo ryabonwe na Chimpu Report ryongeye ko ingabo zikomeje kuba maso kandi ziteguye guhangana n'iterabwoba iryo ari ryo ryose. Kuva ro hatangiye icyo abayobozi ba Leta Zunze z'Abarabu bavuze ko ari bitero bikaze bya Iran, ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere bwabo ngo bwahagaritse misile 294 zo mu bwoko bwa balistike, misile 15 zo mu bwoko bwa cruise missile na drone zigera ku 1600. Nubwo ibisasu bimwe byafashwe, ibitarafashwe byateje ibibazo mu baturage ndetse n'abayobozi b'abanyamahanga baturutse mu bihugu byinshi n'abakozi. Mbabarire, Minisiteri y'Ingabo ivuga ko abantu 6 abaturage bo mu bwami bw'Abarabu, Pakistan, Nepal na Bangladesh bishwe mu gihe abandi 141 bakomeretse ku rugero rworoheje. Abakomeretse barimo abenegihugu baturutse muri Uganda, Misiri, Sudani, Ethiopia, Philippines, Pakistan, Iran, Ubuhinde, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijan, Yemen, Eritrea, Liban, Afghanistan, Bahrain, Comoros, Turki, Iraq, Nepal, Nigeria, Oman, Jordani, Palestine, Ghana, Indonesia ndetse na Sweden. Rero nuko nguko ibintu byifashe muri kariya gace. Dusubire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Kongo akaba ashinzwe n'abahoze ari abasirikare yitwa Guy Kabombo Madianvita yageze ari Buruseli mu Bubiligi abitumwe n'ubutumire bwa mugenzi w'Ububiligi Nyakubahwa Theo Franken, Minisitiri w'Ingabo n'Ubucuruzi Mpuzamahanga ubwami bw'Ububiligi mu rwego rwo gukomeza gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi by'umutekano n'ingabo. Uruzinduko rwemewe ku mugaragaro rugamije gukomeza ubufatanye bw'ibihugu byombi mu by'ingabo ndetse no gukomereza ku bikorwa by'ubufatanye mu bya gisirikare byatangijwe mu ruzinduko rurerure ruheruka rwa Minisitiri w'Ingabo w'Ububiligi muri Repubulika ya Kongo. Icyo gihe rero abo bayobozi bombi basuye umujyi wa Kindu mu ntara ya Maniema bagamije gusuzuma ibikorwa bimwe by'ubufatanye byari biri gukorwa cyane cyane mu bijyanye n'ibikorwa remezo n'ibikoresho bya gisirikare. Rero amakuru ari ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo za Kongo avuga ko gahunda y'umuyobozi mukuru w'Ingabo za Repubulika ya Kongo iteganya ibiganiro byihariye na mugenzi w'Ububiligi ndetse agasura n'ishuri rikuru rya gisirikare ry'Ububiligi. Tudatinze rero bakunzi bacu, reka twihute cyane tuvuge kuri Kenya hanyuma duhite tujya ku ntambara nyirizina ya Amerika, Israel ndetse na Iran. Bakunzi bacu, Kenya yatangaje ko nta muturage w'iki gihugu uzongera kujyanwa mu ntambara muri Ukraine kurwana Uburusiya nyuma y'ibiganiro ibihugu byombi byagiranye i Moscow. Avuga rero avugira iruhande rwa mugenzi we Sergei Lavrov kuwa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi yavuze ko leta zombi zageze ku bwumvikane nyuma y'ibibazo by'abaturage ba Kenya bajyanwa muri iyi ntambara. Mu kwezi gushize raporo yerekanye ko abarwanyi barenga 1400 baturutse mu bihugu bigera kuri 35 bya Afurika birakesheje kurwanira Uburusiya muri Ukraine kuva 2023 kandi abagera kuri 316 muri bo barapfuye. Abarwanyi bavuzwe muri iyi raporo hapfuye 6 nabo mu Burundi, naho mu bavuzwe bagiye ku rugamba kurwanira Uburusiya umwe n'uwo mu Rwanda. Mu kwezi gushize kandi mu nteko ishinga amategeko ya Kenya byavuzwe ko abanyakenya barenga 1000 bagiye kurwana muri Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya. Mudavadi yabwiye abanyamakuru ati abaturage ba Kenya ntibazongera kwandikwa biciye muri Minisiteri y'Ingabo bigendanye n'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Uburusiya ibitero byabwo by'intambara burimo muri Ukraine bubyita igikorwa kidasanzwe cya gisirikare. Mudavadi yavuze ko babashije kumvikana leta y'Uburusiya, maze yaje avuga ati nyuma y'impungenge zagaragajwe imiryango i Nairobi, mu gihe hari imiryango imwe n'imwe itaramenya aho abayo bari nyuma yo kujya mu Burusiya, bishejwe akazi keza. Minisitiri Lavrov w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya yavuze ko bamwe mu banyakenya mbere binjiye mu gisirikare cy'Uburusiya ku bushake bwabo. Ati abaturage ba Kenya kimwe nabo mu bindi bihugu basinye amasezerano y'igisirikare cy'Uburusiya ku bushake. Lavrov yongeye ko Moscow yubashye ibyo yumvikanye uyu munsi n'abategetsi bavuye i Nairobi. Mu kwezi gushize rero abadepite ba Kenya bavuze ko abaturage b'iki gihugu barenga 1000 bagiye mu Burusiya bizezwa akazi n'imishahara minini mbere yo kujyanwa mu ntambara muri Ukraine.
kugeza buri 27 nibo bagaruwe mu gihugu, benshi muri bo ari inkomere banafite ihungabana. Ibinyamakuru byo muri Kenya bivuga ko benshi bapfiriye mu ntambara n'abandi ari imfungwa z'intambara. Hanyuma rero kandi reka tubabwire yuko igisirikare cya Israel kivuga ko indege yakoreshwaga no hoza ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yarasiwe ku kibuga cy'indege cya Mehrabad kiri i Tehran muri Iran. Iki gisirikare kivuga ko iyo ndege yakoreshwaga n'abandi bategetsi bakuru ba Iran n'abasirikare mu bikorwa byo kugura intwaro no guhuza ibikorwa n'ibihugu bafatanya. Iran nta kiretangaza kwiraswa rya kubivugwa na Israel. Ku rundi ruhande, kimwe mu byo igisirikare cya Israel gikomeje kwibasira cyane naho Iran irekurira ibisasu byayo bya misile. Raporo imwe muri Israel ivuga ko 70% byaho baterera izo misile bahashenye cyangwa batagishobora gukoreshwa. Hanyuma rero kandi reka tubabwire yuko Ubudage butabona icyo OTAN yabigiye gukora mu kibazo cyo kumuhora wa Hormuz. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubudage yavuze ko atabona uruhande rwa NATO cyangwa OTAN mu gukemura ikibazo cy'ifungwa ry'umuhora wa Hormuz, nyuma y'uko Perezida Donald Trump wa Amerika akangishije ko ahazaza OTAN hazahabi cyane niba iri shyirahamwe ryo gutabara ridafashije Amerika gufungura no gufunga amato akanyura muri iyi nzira y'ingenzi ku bucuruzi bw'ibitoro ku isi. Minisitiri Johan Waderford yagize ati, ntabwo mbona ko NATO yafata icyemezo icyo ari cyo cyose kijya kuri iki kibazo cyangwa ko ishobora gufata inshingano ku bijyanye n'uyu muhora wa Hormuz. Ibi rero iyo biza kuba ari uko bimeze, inzego za OTAN zari kubiganiraho mu buryo buboneye. Reka twivugire kuri Papa Leo wa 14. Bakunzi bacu, Papa Leo wa 14 yagaragaje ko atishimiye intambwe Leta Zunze Ubumwe Leta za Amerika na Israel byashoje kuri Iran, asaba ko imirwano ikwiriye guhagarara hakayobokwa inzira y'ibiganiro. Uyu mushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yavuze ko umutekano udashobora kuboneka mu ntambara n'ubugizi bwa nabi. Papa Leo wa 14 yabigarutse mu masengesho yayoboye ku cyumweru i Vatikani yabereye kuri Bazilika Mutagatifu Petero, aho yanenze cyane ubugizi bwa nabi buteye ubwoba abaturage bo mu burasirazuba bwo hagati bahuye nabwo mu byumweru 2 bishize. Ati, nsabiye abantu bose baburiye ababo mu bitero byagabwe ku mashuri, ibitaro no mu bindi bice bitandukanye abantu batuyemo. Ku munsi wa mbere w'ibitero bya Amerika na Iran kuri Iran kwa 28 Gashyantare nibwo ku ishuri ribanza ry'abakobwa rya Shajara Teirbe iri mu karere ka Minab yahaguye ibisasu maze byica abantu 175 biganjemo abana. Papa Leo wa 14 rero yasabye impande zihanganye guhagarika intambara zikayoboka inzira y'ibiganiro, agaragaza ko nibikomeje kubera muri Libani nabyo bwabyo biteye inkeke. Israel yagabye ibitero kuri Libani mu cyumweru gishize ihanganye n'umutwe wa Hezbollah uhabarizwa wari warayigabyeho ibitero uvuga ko uri guhorera Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran waguye muri iyi ntambara ku munsi wa mbere. Umushumba Kiliziya Gatolika ku isi yakomeje agira ati, ubugizi bwa nabi ntabwo bwageza ku butabera, umutekano n'amahoro abaturage bategereje. Mu minsi ishize rero Donald Trump yagaragaje ko Iran yashatse ko baganira ku guhagarika intambara, ariko agaragaza ko atayikozwa nubwo abiteye Iran bagaragaza ko batigeze babimusaba. Iyi ni Ishami TV, twaganiriye ku makuru ari kuvuga mu karere k'ibiyaga bigari, aho nababwiye ko mu Rwanda rwakiza umucyo ku byo kuvana ingabo zarwo muri Mozambique. Twabwiye rero ku byo Burundi uko byagenze kugira ngo Burundi butange Macky Sall nk'umukandida wo kuyobora ONU. Hanyuma twabwiye ko mu bitero byagabwe i Dubai ndetse no mu bwami bw'Abarabu Abagande bari muri bamwe mu bantu bapfiriye muri ibi bitero. Twabwiye ko rero mu Burundi CNDD-FDD ntibyoroshye, umunyamabanga mukuru hafunzwe amashuri kugira ngo bajye kumwakira, ibyo abarezi bavuga ko bibabangamiye. Hanyuma rero kandi twagarutse ku Kinshasa uko ibintu bitameze neza, abantu batangiye kwigaragambya bavuga ko badashaka ko Perezida Tshisekedi ahindura itegeko nshinga kugira ngo akunde yiyamamaza. Tuvuye mu ntambara ya Amerika, Israel ndetse na Iran, tubabwira byinshi biri kuyivugwamo, ndetse na Kenya yamaze kumvikana n'Uburusiya ko nta muturage wo muri Kenya uzongera koherezwa mu ntambara. Munyemerere rero tugane ku musozo y'amakuru n'abateguriye n'amakuru nari nabashyiriye ahagaragara. Munyemerere rero muyakurikire, hanyuma mugumane natwe, ariko ntimujye kure, muze mu kanya tubabwira n'andi makuru abagezweho. Mwe muri kumwe nanjye Jean Pierre.